Naung so piole now tunia he chito na ngai ho zo sinabon sa vin Christ Center family akonin kahin lim chekit vin him tuni ni kwahi na in nei pu adinga na kitchen tup jing theina dinga bolo beding ti thil tam zong le tam ta la so point li tabang ina ve khom diu ka no min him azi so nupa chung chang hi ken jong ka sei nom be se hi pon a hin la nupa izat ham kha counseling hung ki bol na an mi nu tam ta to hung ki ho na a hi ka ve na hi le kha ve kom le sei do lo apoi mo zia hi pathin e ho lim pin na kha hi zia hi khain sei do zia hin hem tu ni a jong hi e ve na hi le se chung han mi hem ki ti nu nga gol han lai a ki chen kon e le e ki chen zo wa hi kapasal dan hain ditha nei ting kapasalin nunga dang hin helin tin kazi zong midang to hung ki ngain tin ti koi machan plan ki nei lo hina koi machan plan ki nei lo hi plan ki bol masalo hi a hin la phat a hong chi jing to kin hana chu mi him hi na in a sei jing bangwa sadanin a ha tu pen chu relationship nu pa ki ka su boy ding a masa pen a hi ji a chu sadanin na a hin to jing phat a hong chi dung zu ya chu mi him khat hi na a chu ita banga mel hoi pen to nunga mel hoi pen to ki cheng in lang pasal pha pen pasal ching pen to ki cheng jong le chun na mit le na lung thim le na lung sang na ven phat jing lo ba a hi le i ti jong le lep na la kha the ka la kha the hi ti hi isu me lo di wa ma se pen ai so nom a hin hem prova bung li la mena se na hin na lung thimin khothe ngai ge no mena ti na above all guard your heart ati guard your heart na lung thim le na lung chang hi veng bit jingin aje to hi cha ko na cho hin na zau se hung ki pan he atin he hi che hi ja cho imit le ilung thim le ilung chang hi even bit zinga ita asale na ta asale da mille na lungthimi na zia dinga na chin tup zinga na ven tup zing lova hile koi machan na hong chin tup pi lo ding him epiham mihem tho koi man again zo poi ati ti bangin na zia dinga na kichin tup ding na mit na chin tup ding na zia dinga na pasala dinga na lungthim na chin tup ding na lungchang na tin tup ding na ta sa zo apom pia na chin tup ding hi pathen tu pi he ti sumil hin tu nia point tam ta la zo li ham khai na sei khom du hen ama sa pe na in ve khom diu wa ka dei cho hele jinei zo pasal nei zo jina nei zo in ipiham opposite sex kito di opposite sex to pasal na hile numei dang to numei na hile pasal dang to ki ha ko hi bolo ben apha na he na nunga lai chu pasal loi pasal tam ta nei mai the na gol han lai chu numei loi tam ta na nei mai the a hin la na hong ji nei zo ba chu hi ta banga chu masanga ta banga chu loi numei pasal na hi a loi numei tam ta na nei jinga numei na hi a loi pasal tap ta na pol jinga na va do hom va na si do hom va na ne hom na don hom jing wa hi le na nga dinga kipal na bailam ta hong hi the hi ti sumil hin he ji hin mi nu mi pa te ho jinei chane hi ta hi le masanga ijinei masangin impiloi da nei na hi da hi jong le ijinei zo wa hi opposite sex numei pasal to na ki kop dan ai la na ne hom na don hom dan na ki ho da no he na sata discipline na ki bola boundaries strict ta na set lova hi le bailam khen sa ne hello ka emotionally bonding jong hom the ai la na ji to na ki phut ni ho jong le he ta banga chu ne hello ka hep na la the hi ti sumilin hi ji hin jinei zo pasal nei zo wa opposite sex numei dang pasal dang to ki ha vop hi na bo zom jing a hi le ne he lo ka na ki pal te ding hi ti sumil hin ani na hin mi him khat jinei zo pasal nei zo wa hi I ex ho a hi lo le I dong ma lui ho inun lui ho to ki ho jing lo ki che jing lo hi a phat pen him ki che jing hin ki ho jing hin aje chu mim hi na so na jinei masanga do ma tam ta ni mai thei nunga tam ta ni hel mai thei a hin la ji na hin ne hi
para su na zinei zawa su nang le na zi kika na ven tup na ding na chin tup na ding asu koi matan hong protect pi lo ding nang le na pasal nang le na zin na relationship ho chu thing thau ta protect na bolo wa hilo koi matan na bol bit hello ding a hi zia chu nang zong pasal zong nu me zong izi a ding a I pasal te a ding a I kitchen tup zing thein na di wa su ahi thei chana I ex te ho contact lovin apain amo to ki che jing lovin apain iphem amo to ki ho jing lovin apana hi tu lai mi tam ta boy na khat cho hi le jinei zo jing a zong pasal nei zo jing a zong ex ho to ki che jing a ex ho to ki ho jing a hi ta bang to hi phara hi le na ji to ne ki hin na neu khan hom phati nga hi le easily as emotional bonding na le nei ki the hi chi hin thil tam ta su se he zen tu nin mi nu mi ba te ho in na do ma li hon na hen contact a na do ma li hon na hen ho pia Facebook WhatsApp ke bonen ho pia hi zong le na ji he lo ba hoi ta na se ya na se angai lo ba hang le na blog zing zong chu thil pha hi a je chu na marriage na relationship protect na tinga chu nangin right na ne God gave you the right to protect your marriage hi je hi ja chu inun lui ho I ex ho to ki ho jing loading ki che jing loading jinei zo ba hi chi bolo be ding ani na hen he athum na hin adin jinei zo ba he mi na chu boy na zong ki nei inu pa ki ka zong ki na ki boy ai lo le sum le pa hasana tam ta ki nei ai la hi chu ho zo si chu na zi to na sei form sanga opposite sex ipiham na loy na goal nu may pasal ke hepoy am ho ko ma chu seizing hin hi tabang na boy na ho su na loy opposite sex koma na seizinga na lut jinga na ki ho jinga na jito ni ki to mo ni na kinani ko tilan na kola na teksa na ka a ai lo waile na long ya zau si na seizing ke a hi le na head lo ka chu emotional bonding na hin nei thi ho na hi hi che hi tin na lung gel na ki pa lo na lung han na lung no mo na sei na ding pathin na pasal le na zin na pi a hi ta zin opposite sex midang koma sei lova midang koma thuzing lova na zi to na taw koma na sei khom ding chu pathin lung de a hin hem ai lova hi le piham na pasal to na kina no ho zau se na kina se na pasal na ho se le na zi to na kina se le hi ta banga chu opposite sex na nunga lai na gol hela ni ko pin loi pasal na loy no me ko ma so na lu jing kya hele iti zong le na ki palte ding hi ti sumil hin ali na hin mi na chu jinei zo pasal nei zo jinga zong chu mi na chu ama ko ahoi ta ve ama ko anal ta ve smart ta ve tia na lung thi man ne mai zong da lo ding hi chi a hi zia chu hi ta banga na jinei zo na pasal nei zo phating le hi ta banga na hin admire ho ai le na hin admire the ball ho chu apart sia ipiham comment na ball zinga na ki hau pi zinga ai lo le mi hoi lo ta na hin be ho su ipiham accept na ball zinga na ngin zo hita banga chu mi hoi lo ta mi ha hoi lo ta na ve zinga ai lo wa le ipiham kidai te ka na banga chu pasal khalin jinei zo wa nunga chapang khat aga dai jing aga tor jing ga ipiham hita bo ho zo si hin ipasal to izi to ikika asu se te a hezen jinei chanei zo ba admire na ball hoi na sa am kha ile hita bo ho ko la zo na ki kang sia am ho bo se tu na changa phat na man khom lo te ding thil pa hi chuki le hita bo ho chuna ne ka hi le comments na ball win a pain koi ta bang nu mei zong min ha hoi lo wa na hin vi ho zong chu avoid na bola ako ban vela nom loading chu na pasala ding le na zia dinga na kitchen to the na pen hi ti hi sumil po hi tim tu ni hen mi nu mi party hoin apa sa pin a relationship ikitchen now hi thing thauta protect evolve ikiven bit zo phate ngole pathen in aban bana iza te chungai phathena ahin pe the hi nawle nazir khale khadia ne kita lowa khale khadia ne kisin tup zo lowa hi le iti zongole hi chi ho chu na cha te chunga wangse na in chunga wangse na hong thong thei ding hi ti sadanin agom man la ding hi ti sumin lovin tu ne hi ti thon ngai ho zo se ipasal teule izi te wa dinga ikichin tup jing thei na divin
i ex ho zong contact zing po hite ai lawa hile ipam loi opposite sex loi pasal nu me zong tam ta nei zing po hite va khom el sei khom ne khom don khom zing inunga gol hala bang nei zing po hite ai lawa hile na lung hala na lung no ma na jiton kinan ho zo opposite sex ko ma sei zing in share zing in text zing in chuti han lang hile nakipal the hi ai lawa hile zinei zo ba hoina sa na mai om kha zong le ham ho ko chun ki kang se in comments ball hi in tot hi in dai hi in min ha hoi lo in ve hin min ha hoi lo an hen bi ho zong avoid ballin ti hi asay na dinga pa kay mina ekitim no mo din pathin ibon sabin Christ centered couple sin mo theding patay ibot ta hangati pa amen.